Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Edward Culo, Angela Tiofaco, Caterina Pineda, Cancio Family, Elena Castro, Irene Cruz, Kenneth and Annie Tumbocon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Peli Hiyamizu, Yoli Churukubo, Patricia Icoma, Joanne Fusuku, Judy Simeon, Emily Vitug, Gigi Suniga, Annette Between, Pamilya ng Victor Between, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Diala, Rosa Ginto, Edward and Jacqueline Bautista, Denden and Jennifer Obedesi, Peter and Nena Kayanan, Virgilio Chamson, Doris Torres, Apostolado ng Panalangin, Boyong Santiago, Marieta Mendoza, Pablo and Reynald Dagyao, Manuel Epifania Michael, Annalisa Marvin and Cheryl Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Melody Mendoza, Bency David, Victor David, Beth Santiago, Barangay Santa Ursula, Maxine Cabalya, Catherine Mendoza, Arturo Lapira, Annie King, Manilyn Leman, Juanito Jaime, John Jolie Javier, Melchor, Clarita, Ryan, Melay, and Mau David. Paraking Kayadwanandari, Joshua Sam Parbo, Stephanie Marie Ebwen, Mia Gacela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Laksamana Family, Sumbilio Family, De Guzman Family, Michelle Elida, Apong Hustagwan Lao, Ashley Chia, Princess Serrano, Lay Ocampo, AC Soriano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala Family, Jerome John Paul, Jopet Mendoza, Janus Richard Cancio, Maria Bernadette Soto, Alma Cecilia Abisamis, Paul Wadman, Leslie Estacio. Paraking Kapaldanandari, Jose Guevara, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Maria Castro, Moy Enrio Gasa, Maria Cortez, Henry de los Santos, Maricel Granda, Joseph Gozum, Grace Manhabat, Rene de Mesa, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Canonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Felipicacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agripina Suniga, Priscilla Aguilar, Teresita Tulabot, Helen Romero, Gloria Lopez, Consuelo Mendoza, Marcel Cuenco, Maxima Bitug, Lawrence John Renz Perez, Felix Dison, Gloria Dison, Amy Canlas, Michelle Claire Macap, Magdalena Elpedes, Elvira Roque, Rafi Bisda, Laura Medina, Diosdado Lapira, Jocelyn Ocampo, Leonelo Benceslay, Orit Ofstein, Orlando Colala, Paraking Caladwaderi, Emilia, Pedro, Pelino, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francisca, Precious Angel, Rafael, Josefina, Dominga, Ricardo, Pedro, Angel, Ronald, Salome, Pabling, Teofilo, Victoria, Jose, Christopher Dave, Medalia, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Julieta, Nelly, Leopoldo, Dolores, Ruby, Cesar, Alvina, Felisa, Marcial, Romer, Angel Aubrey, Camilla,
Dolores, Arnold, Remedios, Antonio, Virgilio, Lucila, Policarpio, Maria, Nino, Carolina, Honopre, Justina, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Danilo, Policarpio, Victoria, Donardo, Bonifacio, Virginia, Cesar, Flora, Antonina, Wilfreda, Leonida, Minda, Narciso Dasig, Agnes Nakpil, Veronico, Rosario, Maria Corazon Flores, Carmen, Jose, Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Cora, Among Popong, Jessie, Ronnie, Juan, Marita, Santiago, Ligaya, Irene, Bernardino, Emilia, Abel, Pedro, Abel Sr. and Jr., Rosita, Tarsila, Lourdes, Pedro, Mercedita, Escolastica Anadon, Victor, Caridad, Segunda, Pablo, Ramon, Edita, Hermenegildo, Romeo Jr., Teresita, Maria, Antonio, Hilario, Macario, Flaviana, Consuelo, Salvador, Adelaida, Rodolfo, Beatriz, Trinidad, Dalisay, Simang, Antonio, Belinda, Aden Joseph, Veronica, Amado, Evelina, Nuring, Pido, John King, Agnes, Bonjing, Catalina, Soilo, Maylene, Magdalena, Gregorio, Carlota Galang. At ding magdang kaladaging purgatorio, lalong-lalo na rin ang alanang makaga nakakarelo.
King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kekaan timurin. Kaluguran mo kapatat pagmasusyan tayo pong ing kafiesta na ning katawan at daya ning Ginotang Heso Kristo, dating awsan tamong Corpus Christi. Kaniti pong banal na misa, malugod ang ganakan, retang pinantit, nung ka rin talagang pinamdaman tayo ing Ginoo malapit kaya katamo. Nung ka rin bala makakawal tayo ing Ginoo at ting kakaluguran tamo, at ting kapatad tamo. Nung ka rin maging mabiyayang mabiyay ing Ginoo, king puso tamo at king biya tamo, at pasalamatan tayo ing Ginong Dios para kareting pinandit. Tahimik tayo po sa guling balikan at ganakan dating pinandit megiyang mabiyang mabiyay i Kristo kaya katamo. Ginong Jesus, neng masaya kami. Panamdaman ming mabiya kang mabiya king puso mi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, neng malungkot kami, neng magdili-dili kami, neng magkasakit kami, ahusan da ka at malamot nakakalapit kaya kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, neng makisan metong kami karing kaparaming tao, neng panamdaman ming panamdaman da, mabiye kang mabiye at malapit kaya kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Dios sa mayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpanga patawad da ring kasalanan tamo. Idala nakatasana king biye alanganga. Amen. Abi tayo pungin puriyan ng Ginong Dios. Manalangin tamo. O ginuming Heso Kristo, adwan mo kaya kami ing maging katawan mo kami para kimbiyan ng yato. Pasiknangan mo kami keti kapamilatanan ng kaya kang amano ng biye. Ipagkalubme kaya kami ing katawan mo, ban apangan mi ating kaya kang alak ng tula, ban ay numi, ban lalo kayang maging kawangis mo, at mabiyasang mi biye-biye ibat kaya ka, kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat kin libro ning Deuteronomio. Ni Moses nga naking balayan. Ganakan nyo numahanano na kayong tinayid ni Ginoo kay hayong Diyos, kilub ning 40 banwa kin disyerto. Bana kayong iturong maging mababalog, bana kayong panyubukan at akilala ang gaking kabubusalan ning puso yo,
Banang akit nung tupad kopin o wali, karingkeyang kautosan. Pepadukwa na kayo, peparanupa na kayo, pepakana na kayo, king mana aeyo pa bitas ang balo. Di kayo ang poding pipumpunan nyo, banketa at alastasyo, kingin tao, emo kabud king tinape, kakanana, karinya mabibye. Nune king sablang amanong mapapasyag, king asbuk ning ginu. Eye kakalingwan ing ginong kehong Diyos, amilwal kaya kayo, kinlabwat ning epito. Iba't kimpugad ning pangayalipan, yaiting tinaid kaya kayo, kanitang meliparan at makapangablad a disyerto. Labwat da rin mamaping ubingan, alakdan, kayo yaing pepa sebut danom, kimpeha masyas dilim bato, ba kayong mika inuman, busa ning lugal, alang danom. Yaing pepakan kaya kayo, king mana, keti-keting disyerto, pagkabye ay raman malit-malitan, din kaya kayong pipomponan. Hingamano ning ginu. Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. Jerusalem, purihan may Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. Purihan may gino, o Jerusalem, purihan may ingke kang Diyos, o Sion, yaing patibe karing kang pasbul, at kaya lang panwanan, dingke kang anak. Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. Yaing babye kapayapan karingkekang angganan, at king mayap diling trigo karin nakapakabsyan. Potang mutos siya, agad iting matupad kay tiking yato. Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. Papabal ingamano na kang akob, ding tuntunan at kautusan na kang Israel, karingaliwang bansa, iti enaagawa. Ero akilala rin kayang kautusan, Alleluia. Jerusalem, Jerusalem, purihan may gino. 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 Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ingko paning kanwanan, apasalamatan taking gino, ewari mga baldugan,
king misulusulo tamo king daya ng Kristo, ngening miminum tamo kaniting kopa. At ing tinape, apirakayan tamo, wari mga baldugan, king misulusulo tamo, king katawan ng Kristo, ngening kakanantaya. Uling ating metong at tinape, itangan lipat ning dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling misulusulo-tangan, king metong mong tinape. Ing amano ning Ginoo. Ako ing mabiet tinape, at tini pa ibat banwa, nga naning Ginoo. Ing nino mangmangan kaniti, miyeyo kapilanman. Ing Ginoo, manatili kaya kayungan. At kekaan timorin, Pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaringkekaldan a Hudyo, ako ing mabye tinape at tinipa ibat banwa. Ing ninuman mangan kaniti, miya kapilanman. At ing laman ko, yaing tinape, ay ibye ko, ban miya ing yato. Uli niti, mapahali lang mipadbaran ding Hudyo, ngarang mipapangutang, makanano ng aibye kay katamo ing taong iti, ing kayang laman, batamong apangan. Nga ng Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, nung eko mangan king laman ning anak ning tao at minum king dayana, eko mie king sariliyo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyambiyeng alanganga at pasubyan king mie king tauling aldo. Uling ing laman ko tunay ang pamangan at ing kanakong daya tunay ang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatili ka na ako at ako manatili ko kaya. Ing mabiyay iba tinubod na ako at king uli na mabibiyay ko. Anti mo naman, ing mamangan ka na ako, mabibiyay king uli ko. Itiya ing tinape, tinipa ibat banwa. Eya anting pengan din pipumpunan nyo, mengan la dapat kay bat metela. Ing mamangan king tinape iti miya kapilanman. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Maya pabengi mo naman po. Kumusta ko po? Maya po. Mayap mo naman po. So, misa na pong Domingo, iting sisimbanta ngeni. Sana po kaintindihan nyo ita. Ban kanita, eta mitipon-tipon neng Domingo, mi salbagtamo karing misang Domingo. Okay? So, misa na pong Domingo iti. Pero karing magnovena king Sacred Heart, ang pong magnovena para San Juan, pang pilaningal do kayong novena ng Sacred Heart ini? Katlo ya pang Aldo iti. Okay? So, Aldo po yung bilang kanita, bilang ating Domingo po. Okay. Bala ko po, pwede tayo magmisa keni kilub. Pero, pa po yari.
gagawan din kaya katamo 2.2 million sound system at titeste pa mo po at nanay kasanting sana po dimdamian na din king kay retang speaker kimbabo sabi ko payabot ya kabetikan baka dito rin kabetikan kaya nila libo so pagmasusyan tayo po nginiing ka fiesta na ning katawan at daya ng Kristo Corpus Christi, the body and blood of Jesus. Nanong kabalduga na niting ka-fiestan ay ti kaya katamo ngeni. Nanong kabalduga na pagmasusyan tayo, Corpus Christi, katawan na daya ng Kristo. Nanong kabalduga na ngeni. Simple mo po, kaya fiesta nga iti anti tampapasyag at anti nang sasabihan ng Ginoo kaya katamo. Mabiya ko at ko keni kasiping yu at ko arapan yu mabiya ko king Santa Misa mabiya ko king hosyang tatanggapan yu mabiya ko anti kong tatalan malapit ko kaya kayo ita mo po yung rin sabihin mabiya yung Ginoo kaya katam okay so in king makuida sabi po mumulang dili imburi ng sabihan ng fiestang iti wapining presensyana ning Ginoo. The Lord is present here and now. Presence of the Lord. Ado po kanong klase ing presence, lalong-lalo na ngeni. Mumuna ating ausandang virtual presence. Virtual presence. Abalo tayo po, lalong-lalo na ngening pandemic ay ni, kaya be talaring familyata mo, kaya be tayo among sisimba, kapamilatan ng internet, ning Facebook, king YouTube, aka kita la, uy, ay taya mo, iya mo, iya, o kaya text ko, among sisimba, kaya po, ne, bala mo malapit tamo king metong at syuta mo king metong at metong pero po kakalinuan bala mo yamo ita bala mo yamo ita nyausan deng virtual presence kunwari mo at syula malapit la pero yung kamatutuanan at syula, sumangid ning yato. Bala mo at syula ka rin kasan metong yala, pero kamatutuanan, aliwala, gagawan. Virtual presence ara kanini. Presenta mo, mabiyeta mo at syuta king metong at metong, pero at napukasaguli, unlike me, like me, mawala ne. At nakasaguling i-delete me, at nakasaguling accept me, like me, at nakasaguling sindyan niya, at nakasaguling paten niya. Pero asyuya ka rin abe taya kunwari mo. Virtual presence ara kanita. Ating kadwang presence, ingaw sandang actual presence. Actual presence. Aranasan tayo naman iti ngining pandemic. Kaya abe talan talaga ring familiata mo. Abe yo magrosaryo ring anak yo. May pagkwentuhan kayo neng mamangan kayo. May pagbuisit kayo uling kasiping yo lamo. May bugyong sakalan batal neng mimimwa kayo uling kayabe yo la. Actual presence bisa ko oli ni gagasgasan ko balikat at syula talaga ka rin. Actual presence. Talagang akakit tayo, panamdaman tayo, daramdaman tayo, ing metong at metong. Ngeni ing Ginoo, buri ng maging atsuya kaya katamo. Pareho, virtual presence, king banal na sakramento, actual presence, karing puso tamo. Anya, kita ko po na din ba yung magumpisa nung atatandaan nyo?
Gana kanyo retang pinandit na bala mo mabiyang Ginoo harapan niyo. Gana kanyo retang pinandit na bala mo kakaulan may ing Ginong Dios. Gana kanyo retang pinandit na bala mo at syuya king lele mo ing Ginoo. Gana kanyo retang pinandit reta tutula reta at atsuyapin ing Ginoo. Siguro minsan mga di kayong tahimik, laus keng lubyo, mga pagaga kayo. And then bigla yung penamdaman, atin kang kayabe, atin kang kasiping, kakamulana ka. Itang makanyan. At andalan ko po minsan makadestino ko Tagaytay. Mag-retreat kami, ikaming pari. Kaya nga biya pong paring Kapampangan. Kay ba't pebiyada no ring assignment da? Kay ba't nanita? Ano kasi muntano ka rin parokyada. Ako binyaning assignment kung apong seto, ana, oy ka, malakwan ka pa Tagaytay, sumawap ka king seminaryo ken para ka ring pari. So, tini palangan po, balo ko ini. Kakit ko ka rin adwa ko mata at babalikan ke. Ikit kong minuli rin gampari, may mamunta ka rin bayad ang parokya. Ako kabuding may lakwan king Tagaytay. Tahimik kong mintaking seminaryo. Anya nga tsuko ka rin, oras po para manalangin kami, alas 6 nimbengi, mga di kami, itang panalangin pambengi. E ako tini pa. At naku kalungkot, linukloko keng luklukan ko. Sabi ko kay sarili ko, Ginoo, malungkot ko nga ako. E ako baloy, kuwaintin dyan, may manuli la rin kapatid kong pari ka rin pibale-baleda. Yakon dili keni ako, malakwan ko keni ako. Yaku man po bisa mga di nga ako, malungkot ko nga ako. At kaya lungkot ko, balo ko po may patudtud ko. Kaya lungkot ko, may patudtud ko. Magka-alas 6 kanita, may patudtud ko. Kaya ba't ka ba matudtud ko po? Malungkot ko pa, panamdaman ko magdili-dili ko, may lakwan ko, may manulinoan Pampanga. At bigla akong penamdaman, ating kinawol ka na ako. Ating kinawol ka na ako. Kinawol na ako. Talagang penamdaman ko. Ako man bitakutan, kinawol na ako. Ana. At yung ko kaya niya na, eda ka paporet. At balo ko itang oras sa ita, ingino, mabiyaya at tsuya at iyang kinawol ka na ako. Mabiyaya at iyang kinawol ka na ako. Iring kafiesta na ng katawan at daya ng Kristo. Bakit yan nagsasabihan na ng Ginoo kaya katamo? Hoy, mabiyaya ko at yung ko keni. Eda ko lakwan. Mo kunwari, talagang at yung ko keni, nang makinabang kayo, nang misasanmetong kayo, nang sisimba kayo, nang kayabe yung reng familyayo, at yuko karin mabiyeko busalyo. Amen? Amen. Kadwa po. At inyong binanggiting Ginoo, mamangan. Nang mamangan kayo, nung eko mangan kaniting tinape, eko miyeng alanganga. Okay. Pasibay po ating adwang klaseng pamamangan. 2 levels of eating. Itang mumuna, kalupad na po rin miyaliwang animalis, they live to eat. Mabibiyela, balang mangan. So, buong biyeda lalang gagawan, mantun pamangan. Mangan la o kaya mapangan la. Kanando rin aliwang animalis, niya talaga mimingat la. So, they live to eat. Mabibiyela, ban mangan. Ita mo, ita animalis. Matasta karela. Ita mo, we eat to live. Mamangan tamo, ban mie. Reng animalis, mabibiyela, ban mong mangan. Ita mo, mamangan tamo, ban mie. At kaya pa mamangan tamo, nang kain ako, korakal din. Kaya katamo po kanong Kapampangan, eating is not only living. Kaya katamong Kapampangan, eating is an art. Eating is an art na nung sabihan. Anya ko, at ko po seminaryo. Dengan kaignan ko,
Seminarista lang ba't Bisaya, ba't Ilocos, ba't Mindanao. Ilaman ng kay mabibiyela para man. Kalukluk mi kay lamesa. Samsangan. Uling magara kami. Danupan mo pa. Danupan. Ako po, bay ko mangan, kumako pang kamatis. Gilyan ke. Then dagdagan keng toyo. Then dinang keng lara. Neng kaya alam kong ngakit toyo, kumana ko mong kamatis ang pambagok. Parang ito, bagok ang pungka. O kaya, nung walang kamatis, aslam ang pong toyo. O kaya, toyo ang pong ketchup. Tama kaya? Ay talagang, yarino rin shipping kong mamangan. Niya ko gagawa ko pang tiltilan. Kay ba't di nang kepang lara? Tama kanya? Kay ba't potamangan ko, kung mga kong ulam, tiltil ke, alu keng nasi, then subo keng banayat. Pag mas nanda ko kanita rin kaklase kong Bisaya ang po Mindanao, anong gagahan mo ako? Kaya kaming Kapampangan, eating is an art. Lalo na po ngayon, nakaroon show na Master Chef, ang chef makanyan, talagang arte din ng arting pamangan. It's mamangan tamo, ban kanita, mabibiyata mo. Ining eda aintindihan deng hudyo. Balada, mabibiyela, paramangan. Eda balu itang second level, we eat to survive or eating is an art. Anya eda intindihan na sabihan na ng Ginoo hanggang ko man king ka ko tao. Makalano pa kaning katawan tao. Ini gawa na katang cannibals mo kanya naman. Uling balu damo, mamangan la para mie. Eda balong mabibiyela para mangan. Eda balong makananong mamangan para mie. At yung kaduang level ng eating, wapin po ini, we consume one another. We partake of each other. Anti tayang kakanan ing metong at metong potang makisan metong tamo, kimbalang metong at metong kaya katamo. Halimbawa, potang magluto'y mata mo, aliwa mo ing luto na yang kakananta mo. Kakanan nyo ing sakripisyong gewa na, impamagtipid na, kimpamanyaliking ulam yo. Kakanan nyo impamag plano na kitang pamangan, kakanan nyo yung tawas na, kakanan nyo yung ganang itang bibili na ka rin. Diyan po, ano yan? Lumwaye ma. Ali itang pamangan, yang babastusan nyo, itang pangataw na, itang binili na ka rin, itang sidya na, yang babastusan nyo. Aliw mo ima, pati retatang tamo, palagayo kakanan nyo mo impama na pagyo kay lamesa, pipawasa ng tatangita, pipagala ng tatangita, penigobra ng tatangita. Itang kakanan niyo. Itang kakanan niyo. Gana-gana. Pati rin paninap ng tatangyo kaya kayo. Pati rin pangarap na kaya kayo. Pala mo reta rin kakanan tamo. Makiabeta, makisalo tamo. Kitang pangarap na, kitang paninap na, kitang sakripisyo na, kitang obra na kaya katamo. Kakanan tamo. Atin ko nga tatandaan ng kwento kanita, betong yung mekaniko, pikarine nening anak na, mag-aral yung suwela yung anak na. Kasi ang dadasa ni tatang natin karinat, manuling yung daliri kay laro, niya kalaro katawan, niya kamusing. So, potang mabisitan din rin kaklase na, inabalo makananon ng takpan bitis si tatang na uling yung magsapatos. Inabalo makananon na ng hanggang sisiklo at bading yakit itang gamat ng minsan nga naning tatang king anak na, hoy na nga na, sana balang kaya isip mo nga na, deng dinatare ni keng kukuku, ilang papag-aral kaya ka. Ining laro-laro keng katawan ko,
yang papakan ko kaya kayo. Iningobra kong laway mong marinat, yang pikap siya niyo, ikong anak ko. Sana abalo mo ita. Okay? Yung ginutang Heso Kristo, niyang sinabi ng hanggat eko mangan king kanakong katawan at daya. Ingaman na po, hanggat eyo kungan kanan. Hanggat eyo kanan, ing kaluguran ko, ing ibba ko, ing pakalulo ng ibba ko. Hanggat eyo kanan, ing ganaka ko. Hanggat eyo kanan, at aing tindiyan, ing gagawan ko, pati rin makasalan ng pakyabayan ko, gana-gana, maganaka ko. Hanggat eyo kanan ita, yako mi kabiyang alanganga. Yako mi kabiyang alanganga. Yan po tang sabihan ng pari katawan ng Kristo. Kaya ba't makibat kang amen? Ka makibat kitang hostya. Pakibatan mo, amen, kayang panwalanan ng Ginoo. Amen, kayang tatalnanan ng Ginoo. Amen, kayang prinsipyo na ng Ginoo. Amen, kayang pakalulo ng Ginoo. Amen, kayang ganakanan ng Ginoo. Itangan kakananta mo. Amen? Amen. Amen. Tauli pong punto. Pota pong lalo niya imbangke na ning mete. Nano nga kakitiyo. Atin ko pong ako naman kaklase, matuwa ko kaya kay seminaryo. Migpari, naging pari. Then may Russia States. Then inulidan niya mo niyang meten Anyang luwen kay king kabaw, kaya kilala. Butol balatiya mo. Talaga. May ka-cancer po ata. May sakit ya ka rin. Butol balatiya. At kabalalon kayong katawan, mimisip ko, naning maging biyan na ning tao ngay ning anyang Achuya States. Baka naning pangapari na. O ba't may sakit yung makanyan? O ba't may hayat yung makanyan? Nanong kewana? Nanong libana? Nanong, sitang kotang makanyan? So po pong manakit kong mete, bangke mete, nano'y nga kakitiw? Itang bangke na, kwenta ito, mete na ito. Nung ito mong bangke yung kakakitiw, ayan ka kayo kitang first level, mabibiya kayo para mangan. So, nakakakitiw. Minsan po ting kong kakwentuhan, kakaluguran ke, talasawa ya. Kukwento na makananong meging piyada niyang bayo-bayo lang may asawa. Kasi, ala ko man balo kanita ya mo nga na, yung first boyfriend ko, ako yung last girlfriend na. Balo mo na rin mga tuwan, nikita kami mong linwal, mital nanan gamat, kaya kasalda na kami. Kaya man makasadya, may man balo. Pero may kalugod kami. So, kaya salda kami. 20 years old ya kano kanita. Kaya salda kami. Kaya ba't may kasal? Yaliwaing ara na sana. Kanita niya pa ikit ugaling asawa na, insecure ya, mapagselo siya. So maralas panampalingan bugbugan gugunutan kukulong na king kwarto, babanten papagsalitan, gusto nga niya lakad, kanya lele na makatalakad. Kaya, hunutan at minsan panulak may tombaya, minsan tito kaning baril king lupa na. Pero, kama kanyan, kaluguran may nga ako. Mapuha mo nga na, kaluguran ke. At kaluguran ko rin anak ko. Atin kami mo metong pami pareho keng malugod karing anak mi. Itang parte nga ita, bala mo may gineng bahagi na ng biyeme, may gineng bahagi ng katawan ko. Uling hanggang yan po, at lultolaret ang tanda niyang pinasakit na yung asawa na. Atin yung kayarong, tinulak na yung minsan, luto yung makanyan. Bala mo, it defined them. Makaninin lang may kalugod. Ako balo. Ala ko pong asawa, ako intindihan Pag-i-explica ka na ako, ako intindihan. Kanano lang may kalugod, kanano din kaluguran ing metong at metong. Nano yung milabas na, nano yung kasalukuyan na ngayon, makanano lang may yabe, makanano lang kaya. Balik ko po kitang minunang ko tang kaya kayo. Nangakakit yun ng
lalo niya yung katawanan ng mete. Pansin ko po ninyang itang taulin-diling pigmi sa kumete kene. First time na pigmi sa kumete kene. Siya asawa na siya ring anak na. Nang mamindisyon ko pong mete, ako buring lalon ding mete eh. Ako tutuman. Pota-potang mate kayo daw ko ano. Ayaw ko sisisya ka dito. Libo-libo. Tabalo, ako buring lalon. Pero nang kaya, maiwasan. Bindisyon na may lalapit kayo. Maiwasan. Lalo na yung mete. Pero nga papansin ko po yung asawa na. Itang mete niyang tauli kong pigmi sa Kenny. At kayong asawa ng yaman magagulgul. Paali ko tuki. Katalaka diya mo po at tahimik tutululwa. Tutuloy ilwa. Nakalunos. Nakakay. Ba't linapit lang rin anak na? Makanyan mo naman. Tahimik po. Tahimik. Pero ilangan tutulula luwa. So po pong manakit kong mete, katawa na ning mete, mo katawa ning akakit ko. Akakit ko, meging papil na kareng familia nga rin eh. Yung relasyon da king metong at metong, yung pamisasan metong da. Makanano lang meging malapit king metong at metong, makanano kasakiting may kawani kanini. Makanano din isad sa dimbiyad ang yaning alan eh. Makanano lang may kakalugod, yan nga lan eh. Itang lugod likwa na karelo. Dito po ilang kakakit ko. At maniwala ko, ito yung tune katawan ning miyang ubiye. At yung Ginoo, makanyan mo naman, mabiye kimbalang metong at metong kaya katamo. Napupanayin pa po tang mate na kayo. Yan ba? Panamdaman nyo na yung Ginoo king biyayo. Anting mabiyang. Ban kanita po tang mate kayo. Tambing yung panamdaman, kakawala na kayo. At akayabe, yeah. Amen. Tahimik tala pong ining ganakan, ding sablang taong bahagi ning biyatamo, ringgang intention tamo, may basanan din, ringgang lagyong malapit kaya katamo, pati na po rin lagyo daring manalbe, king kaya katamong live streaming. Tahimik tala pong banggitan lagyo, palang metong king Diyos, panalangin la king Diyos. Lalong-lalo na po, ring kapatadamong mag-wedding anniversary, Iboy, Ampoy Clara Tiamson, ating kapatadamong mag-birthday, Ivan Terence Serrano, Bayangka Cancio, John Paul Santiago, Eliseo Medina, Mateo Medina. Makanyan mo naman po para karing barangay Santa Ursula. Para karing karelang officialis, deng dati yan pong ringbayong officialis, para king kapag nasandangan, para king pamisasan metong king Baryuda. Tahimik, talang ipanalangin king Diyos. O Diyos ay bami, eda ka po sana panintunan king ere, eda ka mo sana panamdaman karing panalangin mi. No netutong akit ka at panamdaman, kakaulan, tatalnan, malapit, tutu, karing aldoldo pami biyemi, karing kaparaming tao, at kinpamanalangin mi kaya kang Kristo Jesus sa Ginoo mi. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Kaninggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at ning kayang Santa Iglesia. O ginumanan sanang ing tinapi at kalis sa daraon mi, yatad na king kekang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at tatalakaranda, kapamilatan ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginumanatili at kekayungan, At kekan isipan timorin. niya at luguran ng Diyos. Isipan miyat kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Ting karapat dapat at matuli. Tunay karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kamparati o iba kapamilatan ng Kristong ginomi. King tauling apunan kabang makalukluk ya king mesa kambering kayang apostol dinaw na ing kayang sarili keka anting alang musing a kordero ing matatanggap aayin ababye ganap akapurian keka. Ulinita kambedering sablang kording angeles daralit ming keka ligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinapi ang pong alak at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka ing pigkalub mo kaya kami. Ketang binging bayo yamate, kabang kasulon lala, ring kayong kakaluguran, king karelan tauling apunan, kinwaning tinape. Pepasalamat keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis karang kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao, ban kita mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako.
Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo niya, matulat ang ipasya king misteryo ng kasalpantayanan. Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo kayong lumapit king kang dulang, katmuan mo kami king tulan ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi ang katawan at daya ng kang anak. Ginoo, alakang kakalinuan ka ring anak mo. Adwan ming ingatan mo la ding kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila ding kaya kaming miyang obie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding pakakalulo. Maglapo kaming kapag mulalan, potang akakit ming gagan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangang Ngani punting metong a familia, abe-abe tamong mipapanalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ipami at subanwa, misambaling lagyo mo, datang kay kami, ipamahari mo, ipaming buwan na ilubog, kedi sulim at ibanwa, kedi sulim at ibanwa, ikakanan mi, kingaldo aldo, yemo kingaldo ngeni, at ipatawad mo ding salamike ka, anti ipamatawad mi, karing mi kasalat ke kami, emo ke ipaisaul king tukso, lune ikabus king marot, ipami. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kami talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik din kaya kaming kasalanan. Nung nalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan At kaya kaan timori. matula tayo pong ibigyan ng kapayapaan ng Kristo kim metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Peace be with you po.
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad damay tamong mayayawos tanggap king Ginoo. Ginuyak matampang tanggap kaya ko, dapat yakas may nga mano mo, At kumayap na ako. Panalangin po para karing tsukarimpi bale-baleda at bisang tanggap communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka magit king sablambage, at pagnasan kun tanggapan da ka, dapat pauli ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual king puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan, ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan ing kapilan man ikawani ko kaya ka. Amen. Katawa na dahil Kristo, pagdala na katasana, kimbi alangang Amen. Dakal po salamat kaya kayon, kareng choir, kareng knights, kareng lectors, commentators. Salamat po at kaya kayon pong sinimba. Dakal po salamat.
mapilan mo pong kapapaluan. Kutanda kayo, aintindihan niya itong homilya nandun. Aintindihan niya? Feeling ko aintindihan niya. Okay, salamat po. So, mabigyan ko na yung assignment. Yung assignment tamo next week, chuta na kayong modified general community quarantine. Nakabal, ang buri sabihin nito. So, medyo maluwang na po. Ining assignment ko. Maniblas kong masanting para king katawan niyo. Okay? So, sulod niya po yung peko masanting yung malan keng ining Domingong daratang. Okay? Tama po. Kadwa po, atin na pong meeting bukas deng CPC San Agustin kay bataning misang alas 6. Kay bating novena San Juan Bautista mag-umpisa na po keng Lunes, June 15. So, renggang misa tamo, kabang mag-novena la, pagkabita po karela, balang alas 6 nimbengi. Ala pong alas 6 ni ngabak. Martes, Webis, alas 6 nga nimbengi. Pati po Lunes sa tintang misa nganing Lunes, June 15, alas 6 nimbengi. Hangga po keng fiestadang June 24. Okay? Kaya ba't ining kadwangaldo ning novena king Sacred Heart, halos miyag na po ring novena, ing kafiesta na po keng June 19, Friday, kafiesta na ning Sagradong Puso ng Jesus. Keng June 19, Friday, makanini, kay misang Domingong makanini, maindakla po ring opisyalis ning Santa Ursula. So, ausan ko po, pati ring dating opisyalis ning Santa Ursula para kay misang ita, induction ang pong turnover na po ning susi ang pong gamit. Okay? At hinda mo pong contact tracing forms kini, ban kanita man sakaling alasana, naman sakaling at imika COVID, balo tayong panintunan. Itang linuklok keng seat number 15 at niyang COVID. So, itang kasiping na mapalayar nga tinla naman. So, ayan, yung wait alagay kay. Okay. Denggang kolekta tamo po nganing misang Domingo, di pupunta no keng PPC, keng konseho tamo. Anya po milabas sa Biyernes, deng kolekta tamo 1,880 la po. Ganaganang koleksyon tamo niyang milabas sa Domingo, 19,260. So, takal po salamat. Pero, tinta pang utang 800,000 para keng Mike. So, pero sagulihan mo po ito, mitakpan niya po manuala po. Ito mo po, dakal po salamat keng Saupio ang pong pamantabay. Nung bisa ko pong listahan daretang memye, no? Ano no po karal, yung sunod-sunod mamaya. Atin kaya pong listahan, kaya pa pwedeng ipost, uling etapa po yari. Magkasalukuyan pang manyawad pa po. Okay? Pero makalista lang po, retang binyeyo, retang dinaw niyo, makalista lang po keng opisina. Pati po retang anonymous. Okay? So, dito mo po, nakal po salamat. Baka keng Sunday, bisa ko si Mampasibay. Tanang bayong mic, yung gamitin tao. Pag nakamo, 4 yung oras po yung homilya kanita. Sige, salamat po. Talakad na po. Para kintauling panalangin. Para po karing sablata mong intention. Bapong Maria, mit mo aking grasya, ginong Diyos, at yukeka. Duwan ka karing sablang babay, tuwan niya pa naman, imboning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanayin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo Santo kami. Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. yung Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka, Timori. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at yung kaya kong familia, yung iba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Yung misa tamo may daune, umekay king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagod, mimingat ko po patang muli kayo. Good night po.